Kada smo započeli sa ovim mentorskim programom, ideja vodilja bila je da pomognemo mladim ljudima da se što pre integrišu u moderno tržište rada, tako što će od naših kompanija članica kroz mentorski rad dobiti neophodno iskustvo i osvojiti veštine koje će ih spremiti za tržišnu utakmicu. Ideja vodilja je ostala nepromenjena do današnjeg dana, ali se tržište rada ubrzalo, digitalizovalo, traže se nova znanja i nove veštine, a lepota i vrednost našeg MCHEMS programa leži u činjenici da je on fleksibilan, prilagodljiv i najvažnije od svega aktuelan. Ovde se biraju ljudi otvorenog uma, otvorenog srca, spremni da uče, spremni da veruju, hrabri. Još jednom pohvaljujem našeg hrabrog učesnika, jer nikad ne znate šta može bude nagrada kad ste otvoreni i kad ste hrabri. Tako da uživajte u ovom programu, upustite se, prepustite se i kad se završi program doći ću mi kažete da li sam bar malo nešto pogodila i rekla ono što se upravo desilo. We do diversity. We need diversity because up to at least one level, diversity brings better results. There was a study done. They tried to see if people with top skills in everything, in teams, or people in teams that as a puzzle, they fit each other better, they complement each other better, regarding having the best skills, would perform better. Which teams you think performed better almost in any task they were given? Not the team with the top performers, but the team that was more compatible and more complementary and supplementary to each other's skills. Unfortunately, from school, they always teach us find the best, but the best is not a person. The best is a team. So, all the best, find the best person to complete you in the best way, and be brave, and everything will go fine.